باش خوندەکارên هێژە ئیرۆ ئەمێوانەیە چارەم ji beşa duyem ji pirtûka bîrkarî arafa pênc emê bistînin û waneya me jî li ser faktorên hevbeş. Navê waneya me faktorên hevbeş. Yani hejmarekê em ê faktorên wê derxînin. Piştre em ê faktorên hejmarek din derxînin û em ê nas bikin bê ê hevbeş hejmarê hevbeş di navbera wan de çi ne. Destpêkê ez ê bînim bîra we bê faktor çi bûn, dê waneya çûyî de we faktor birin. Ego faktor dema ku hejmara 18 li cem hebe wek mînak hejmara 18. Tamam. Dema ez bixwazim zanibim faktorê hejmara 18 çi ne, ez ê wê hevdan bikim. Ya jî ez ê di hejmara hevdanî hev bikim ku ji me encam 18 derkeve. Yani wekû ez bêjim 18 yeksan yek hevdanî 18. Tamam. Yek hevdanî 18 çi ye? 18 ye. Nexwa hejmara yek û hejmara 18 her du dibin faktor ji hejmara 18 re. Em ê werin bêjin 18 yeksan di du hevdanî çi dibe 18? Di du hevdanî neh dibe 18. Di du hevdanî neh. Yani hejmara di du bû faktor ji hejmara 18 re û hejmara neh jî bû faktor ji hejmara 18 re. Yani dema ez vê hejmarê hevdanî hejmarek din bikim, encam 18 derkeve, çi hejmara got ez hevdanî hejmarekê bikim, encam 18 derket, ew hejmar faktora hejmara 18 ye. Wekî din ez 18 hevdanî sisiya bikim, biborînin ez 6 hevdanî sisiya bikim wê encam cemî derkeve 18. Tamam. 6 hevdanî sê 18. Dîsa 6 dibe faktorê 18 û sisê jî dibe faktorê 18. Bi vî awayî em nas dikin wataya faktor çi ye? Faktor dema hejmarekê hevdanî a din bike encama wê 18 derket. Yan jî em karin bi awayekî din bêjin em bêjin 18 belavî hejmarekê. 18 em parvekî hejmarekê bikin û encam derkeve bêyî ku sıfır bêyî ku mayîn hebe. Dema ku mayîn sıfır be yani ev hejmar faktor e. Wek mînak ez bêjim 10 belavî di du çi ye? 5. Encam 5 derket. Mayîn tune ye. Ji ber vê yekê em ê bêjin di du û 5 her du jî dibin faktorê 10. Ji ber ku ez di du hevdanî 5 bikim wê cemî derkevî yeksan 10. Tamam. Em ê werin faktorê hejmaran binivîsînin bi awayekî rasterast. Em ê hejmara sihî û hejmara çilî faktorê wan bibînin. Hejmara sih faktorên hejmara sihî evin. Tamam. Faktorê hejmara sihî evin. Ev hejmara sihî cemmeyê mê faktorê wê deynin. Tamam. Sıfır ji sih re faktor yana sıfır ji sih re em nikarin bêjin faktorê. Ji ber ku çi hevdanî sıfır bibe wê sıfır derkeve. Sih dernakeve. Em ê werin hejmara yekê. Hejmara yekê faktorê ji hemû hejmaran re ji ber ku tu çi hevdanî yekê bike ew hejmar derkeve. Yani em bêjin sih hevdanî yekê sih. Tamam. Yek bû faktor. Piştre di du. Di du hevdanî 15 bike wê derkeve sih. Di du jî bû faktor ji hejmara sihî re. Sisê jî faktor ji ber ku sisê hevdanî 10 dike sih. Sisê jî bû faktor. Em werin hejmara 4. Hejmara 4 ne faktor e ji ber ku di 4 hevdanî çi bike sih dernakeve encam. Em ê werin hejmara 5. Hejmara 5 jî di hevdanî çi bike wê sih derkeve? Di hevdanî 6 bike wê sih derkeve. Em ê werin hejmara 6. Ew jî di hevdanî 5 bike wê sih derkeve. Ji ber vê yekê ew jî faktor e. Em ê werin hejmara piştre hejmara 10. Di hevdanî sisê bike wê derkeve sih. 10 jî bû faktor. Piştre hejmara çê me got? Me got hejmara 15. Di carî 15 jî dike sih.
15 جي فاكتورج هجمارة سهيرة وداوية هجمارة سهجي فاكتور جخورة هجمارة سهجي فاكتور جخورة جبرقو تسيه هفداني يكيكر سه دركت تمام أمي ورن فاكتوري هجمارة تشليشي دينن شبوكو أم بجهجن فاكتوري هفبش فاكتورين هجمارة تشلي فاكتورين هجمارة تشل أذن تمام يك هفداني تشل يك ببورين تشل اف بو فاكتور يك بو فاكتور ددو تهفداني بيستابكي تشل درد كذا سسي تهفداني تشبكي ويتشل درد كذا سسي نفاكتور أمي هرن هجمارة چار تهفداني دهبكي ويتشل درد كذا چار بو فاكتور بشترا هجمارة 5 هجمارة 5 هفداني تشبكي ويتشل درد كذا 5 ده تابلويا هفداني ده ديارك و 5 هفداني حيش دبي چل او جي فاكتوري هجمارة حيشتاجي فاكتوري جي هجمارة چليرة بشترا دمينه هجمارة 10 بقول 10 تهفداني چارا بكي چل درد كذا هجمارة 20 تهفداني ددوا بكي چل درد كذا و چل جي تهفداني يكي بكي چل درد كذا اف حمو دبن فاكتور جي هجمارة چليرة امي ورن دنابرا فاكتورين هجمارة سهي وفاكتورين هجمارة چلي امي فاكتورين هفبش درخينن يعني هجمارين وكهف لجمع يك هفبش تمام دنابرا ايه سهي وايه چلي يك هي وددوجي هي هفبش سسي جي فاكتورين سهي اللي سسي نش فاكتورين چلية ام سسي رانا جيني امورين هجمارة 4 او جي اي سي هي دتني ام راجيني اي 5 هجمارة 5 الجم سهي هي والجم چلي هي اب جي فاكتورك هفبشه تمام بشترا امي ورن هجمارة 6 تنية الجم چلي هجمارة 10 الجم سهي جي هي والجم چلي جي هي اب جي هفبشه و بشترات فاكتور نامينن لفاكتوري هفبش لجمع يك وددو وبينج وده دركتن 4 هجمارين هفبش افهر 4 فاكتورين تمام جبو الناس بكن مزنترين فاكتورة هفبش يعني هجمارة حري مزر هفبش تنافبرا فان فاكتورة دتشي هجمارة ده حري مزن هفبش تمام همي بيجن مزنترين فاكتورة هفبش جي هجمارة سهي و چليرة يكسان ده تمام افيا امشير دبيجن ريبازي فاكتورة نجبو ديتنا فاكتورين هفبش بشترا مزنترين فاكتورة هفبش تمام مزنترين فاكتورة هفبش چيه او هجمارة حري مزن اكو هجمار لي بارفا دبن هجمارة هري مزن اكو هجمار لي بارفا دبن يعني ام سهي لفان هجمارة قشا بارفا دكن و ام چليش لفان فاكتورة قشا بارفا دكن لي احري مزن جمع ده اف بناسا مزنترين فاكتورة هفبش امي بنويسينن هجمارة يعني مزنترين هجمارة هفبش مزنترين فاكتورة هفبش ما فها جي هجماران را چيا امي بناساوي بنويسينن مزنترين هجمارة هفبش اكو هجمار لي بارفا دبن يعني جي وكا قد برتوكي دهاتين ويساندن دروبالا چليده de ويري جزا كو ديارة برنجي سور مزنترين فاكتورة هفبش جي هجماران را بناساوي هجمارة هري مزن اكو هجمار لي بارفا دبن وك هجمارة ده اكو مديار كر اف ريبازك هو خندكارن هيجا ماشيرو بكر ريبازي فاكتوران امي ورن ريبازي ددوا ريبازي
داهوراندنê ji bo dîtina mezintirîn faktora hev beş. Yani dema em bixwazin nas bikin mezintirîn faktora hev beş em ê her du hejmara em ê dahorînin ji bo em nas bikin. Çawa em ê dahorînin li cem me hejmara sê hebû û çil hebû. Em ê werin li vî rexê û me hejmara sê dahorînin em ê bêjin sih belavê di du. Ev rêbazê dahorandinê ye. Em ê destpêkê ji faktorê biçûk dest pê bikin. Em belavê yekê nakin ji ber ku hejmar wek xwe dimîne wê belavê di duwa bikin wê bibe pazde. Sih belavê du pazde. Pazde belavê di du çê nabe wê bibe heft û nîv wê bi hinok têkeve hejmarê de nema tê parvekirin. Em ê werin hejmara pazde belavê sisê bikin. Pazde belavê sisê çi derdikeve? Ceme pênc derdikeve bêyî komayîn bimînin. Pênc. Pênc belavê sisê çê nabe? Pênc belavê pênc ceme derdikeve yek û ev çi ne? Ev faktorên hejmara sihî ne. Ev faktorên tekane ne. Tamam. Em ê werin a çilî jî dahorînin. Me hejmara çilî jî dahorînin. Çil belavê di du, bîst belavê di du, deh belavê di du, pênc belavê pênc yek. Ev jî faktorên tekane ê hejmara çilî ne. Ji bo ku ji bo derxistina mezintirîn faktora hev beş di navbera hejmara sihî û hejmara çilî de em ê çawa bikin? Em ê faktorên hev beş tenê rajênî û carekê tenê. Tamam. Em ê werin faktorên tekane ê hejmara sihî binivîsînin li halê wan me bêjin sî yeksan. Çi? Di du hevdanî sisê hevdanî pênc. Di du hevdanî sisê hevdanî pênc. Em ê werin faktorê çilî jî binivîsînin çil yeksan. Di du hevdanî di du hevdanî di du hevdanî pênc. Em ê faktorên tekane bi giştî binivîsînin. Tamam. Li cema sî yeksan di du hevdanî sê hevdanî pênc û çil yeksan di du hevdanî di du hevdanî di du hevdanî pênc. Xwendekarên hêja wek rêgez heye ji bo dîtina mezintirîn faktora hev beş em ê hejmarên hev beş tenê û carekê tenê bistînin. Hev beş çi ye? Yani di du li cem sihî heye û di du li cem çilî heye. Tamam. Em ê werin vê de di du pêr tinê ye a hev beş, di duê din jî pêr tinê a hev beş. Hejmara sisê jî ne hev beş ji ber ku li cem sihî tenê heye. Em ê werin rajin pênc ew jî hev beş. Tamam. Ê hev beş û carekê tenê em ê bistînin. Em ê bêjin mezintirîn faktora hev beş yeksan. Me çû çi rajênî? Di du û pênc. Tamam. Ji bo dîtina mezintirîn faktora hev beş ev ya rêgez e. Em ê hejmarên hev beş û carekê tenê rajênî. Di du hevdanî pênc yeksan deh. Deh çi ye? Deh mezintirîn faktora hev beş e. Bi rêbazê dahorandinê li cem me hat diyarkirin. Encam deh derket û bi rêbazê faktoran jî piştî me faktor giştîk danîn me ê hev beş derxistin. Dîsa encam li cem me derket deh. Ji bo dîtina mezintirîn faktora hev beş. Vî awayî xwendekarên hêja ez giyam dawî awaneya xwe me got di rêbazê dîtina mezintirîn faktora hev beş hebû me her du rêbaz jî şîrovekirin lê em ê derbasî hîndarî bibin. Em ê pirsa çareser bikin di rûpela çil û yekê de hin pirs hene. Em ê wan çareser bikin û em ê dest bi çareserkirinê bikin. Xwendekarên hêja em giyan hîndarî em ê çareser bikin di rûpela çil û yekê de û pirsa yekê dibêje em sê faktorên hev beş ji hejmara heşt û şazdehan re bibînin. Di hejmar ceme hene heşt û şazdeh em ê ji we re faktorên hev beş bibînin. Bi çi rêbazê? Bi rêbazê dîtina faktoran hîndarî, rûpel çil û yek. Tamam. Pirsa yekê di hejmar ceme hene heşt û şazdeh em ê faktorê wan bibînin. Faktorê hejmara heşt em ê bêjin yek ji ber ku yek hevdanî heşt heşt e. Di du ji ber ku di du hevdanî çar heşt e.
وچار جبرگو چار هفدانی دو حیشته اوشی بو فاکتور جیر امی ورن هجمارا 16 هجمارا 16 دیسا یک فاکتور جیره دو جی فاکتورش برگو دو هفدانی حیشت که 16 و هجمارا 4 جی فاکتورش برگو 4 هفدانی 4 16 بو سه فاکتورین هفبش دناف برا هجمارا حیشت و 16 ده یک هفبشه دو هفبشه و 4 هفبشه بفي أواي ما برسايكي چاره سر كر وما حرسي فاكتورين هفبش ديتن هجمارا برسا ددوا أو جي وقت برسايكي دشبوي دبيجي أمسي فاكتورين هفبش جدوازده وبيستو حيشتان را ببينن أف الجموة كاري مالي خونده كارن هيجا أمي بهفره هرن برسا سسيا أم هجمارا 6 و 15 لفاكتورين تكانه داهورينن بشرا مزنترين فاكتورا هفبش جوان را ببینن امی داهورینن 15 و 6 برساسیان دبیجه هجمارا 6 داهورین و 15 داهورین و فاکتورین هفبش ببینه و فاکتورا آمزن هفبش ببین دست بگی هجمارا 6 بلاوی دو سه بلاوی سه یک امورن هجمارا 15 بلاوی سه پنج بلاوی پنج یک تمام لجمع فاکتورین هفبش هجمارا 6 و هجمارا سه چنه هجمارا 6 یکسان دو هفدانی سه و هجمارا 15 یکسان سه هفدانی پنج تمام مزنترین فاکتورا هفبش جوان هجماران را چیه؟ مگو فاکتورا هفبش و جاركي تهني او هجمارا سسية دو نهفبشي و بينج نهفبشي ما سسي انجام جمع دركات سسي تمام فاكتورين هفبش بقشتي چنه سسية ددوي سسية سي و يك الجمع چه هجماري قو هفداني هفدبن انجاما انجامای 6 درکت اف دبه فاکتورا هجمارا 6 هروها هجمارا 15 جی دما ام بیجن فاکتوری وی بگشتی ام بیجن 3 و 5 و 1 يعني چه هجماری گو هفدانی هبن دبن فاکتورش 15 لی وی رخی اف فاکتورین تکاننه شبو دما ام مزنترین فاکتورا هفبش ببینن ام فاکتورا هفبش و جارکی تنی درخینن امی ورن پرسا چارا او جی دیتنا مزنترین فاکتورا هفبش دنا برا دو هجماران را اف جی جمع کاری مالی خونده کارین هجا هجمارا 16 و هجمارا 20 هونی حرکت حالی ویدا هورینن و مزنترین فاکتورا هفبش ببینن وەک فێری بازێ کۆمە پرسا سسیا پێ چارەسەر کرد ئەمێ هەرن پرسا پێنجا بهەڤرە و ئەمێ مەزنترین فاکتۆرە هەڤبەشێ ژمارین 20 و سهیرە ئەو ژی هەمان ڕێبازە لێ ئەزێ ژوەر چارەسەر بکەم ji bo diyar be me hejmara 20 û hejmara 3 pirsa pênca ji rûpela çil û yekê hejmara 20 em ê dahûrînin 20 belavî du 10 belavî du 5 belavî 5 yek hejmara sihî belavî du 15 belavî 5 belavî 5 yek em ê bêjin 20 yeksan du hevdanî du hevdanî 5 sih yeksan du hevdanî sê hevdanî 5 tamam ji bo dîtina mezintirîn faktora hevbeş yeksan em ê rajin faktorên hevbeş û carekî tenê du hevbeşê bi du re û 5 hevbeşê bi 5 re di dua din ne hevbeşê û sisê jî ne hevbeşê em ê rajin hejmara du hevdanî 5 bikin yeksan 10 bi vî awayî me nas kir ku mezintirîn faktora hevbeş navbera her du hejmaran de 10 û ez giyam dawiya waneyê xwe xwendekarên hêja spas dikim bo temaşekirinê hûn bimînin di xêr û xweşiyê de